Бүгін Smart адлы балалар үшін инкишаф меркезінде büyükler үшін мерақлы бір көрішіні тешкіл еттілер. Қаве içip böyle шейн мұйытте ана тілімізні öğrenmek мүмкін. Насыл кечеже келіңіз бері бақайық. Башлаймыз? Hazırsınız? Флаг, байрақ. Вот байрақ. А вот это кто такой? Фундук? Это фундук. 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 Именно бұл кітаптан бізде бар еді, балаларында қыдырып, ошын çıkmagan. Bir gün tatlılıklar yaparlar, bir gün etinen, bir gün şorbalar. Bu? Чершенбе. Nasıl? Чершенбе? Нет? Крес. Ана тілімізді лaf etmеге istеген қадынлар келе, ve bu қадынлар біз тек дерс кебі кечірмейміз, біз бір мевзуны seçеміз ve bu mevzu бойынша laf етеміз. Mesela olarak бүгінгі дерсіміз, бүгінгі топлашуымыз Крым татар yemeklerine бағышланған. Біз маса өніні кечірдік, мейва емешлерінің adlarымен таныш oldық ve бізде бір китап бар Крым татар yemeklері. Анда olған yemeklerінен таныш olacağımız ve bunun ана тілімізді әмелиятыны кечірeceğimiz, ана тілімізді laf edeceğimiz. Bu yerге келіп, мен шенлікте бір филжан хаве içip, güzel kızlarмен Крым татарша konuşmağa тырышам. Яны сөздерін öğrenеміз, kitaplarını оқимыз. Пек бегенем, пек мерақлы. Приглашена сегодня была на встречу. Эту очень благодарна студии Smart, которая организовала данную встречу. Получила массу впечатлений, массу удовольствия от общения. Поняла, что знание родного крымско-татарского языка – это на сегодняшний день важно очень для нас в первую очередь, потому что мы сможем также донести все это до наших детей. И хотелось бы, чтобы наши дети росли, зная и понимая наш родной крымско-татарский язык.